Oh yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV. Kuri mikoro uwo muri kumva ni Mugisha Emmy Calvin. Hayashize iminsi cyane mutatwumva, ariko kuri ubu ngubu icyo twabizeza nuko twagarutse ndetse n'imbaraga nyinshi cyane ku bintu byinshi cyane twari twaragiye tubamenyereza, dore yuko imikino yamaze kugaruka nk'uko twabibamenyereje. Amakuru y'imikino ndetse namwe mu makuru menshi cyane abagiye atandukanye avugwa cyane ku isi muri rusange tugenda tuyabagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Reka natinze tuze dutangirana n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu Amavubi iyo kenshi cyane yahamagawe, benshi cyane barimo kugenda bayigarukaho bavuga ati uyu yaje gukora iki, bemeranya n'umutoza cyangwa se batemeranya nawe. Ariko kuri ubu ngubu umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Mashami Vincent yamaze gushyira hanze urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 39 agomba kwifashisha mu mikino ibiri ya Uganda Cranes hagati y'itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 ndetse n'itariki 10 z'ukwezi kwa 10. ubwo ni mu kwezi gutaha birumvikana. U Rwanda aho ruzaba rurimo guhatanira itike y'igikombe cy'isi muri rusange, ubwo ni amajonjora muri rusange. Tudatinze reka tuze tugaruka ku bakinnyi bageze kuri 39 ikipe y'igihugu Amavubi baje guhamagarwa kuri uyu munsi tariki 27 z'ukwezi kwa 9 2021. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Mashami Vincent afatanyije na bagenzi be bafatanya gutoza iyo kipe y'igihugu Amavubi. Mu izamu bahamagaye abanyezamu bagera kuri 5, harimo Mvuye kure Emery wo muri Task muri Tanzania, Bwake Twizerimana Clement wo muri Stromen If yo muri Sweden, Ndayishimiye Eric Bakame kuri uyu munsi nta kipe afite, Gahungu Habarurema wo mu ikipe ya Police FC, Ntwari Fiacre wo mu ikipe ya AS Kigali. Muri ba myugariro umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yahamagaye harimo Ombolenga Fitina wo mu ikipe ya APR FC, Rukundo Dennis wo muri ikipe ya AS Kigali, Imanishimwe Emmanuel wo muri FAR Rabat yo muri Maroc, Rutanga Eric wo muri Police FC, Rwatubyaye Abdul wo muri FK Shukupi yo muri Macedonia, Nisarik Salomo wo muri Urutayo FC yo muri Armenia, Ndwabije Brian Clovis wo muri SK Lyon yo mu Bufaransa, Manzi Thierry wo muri Dilagoli yo muri Georgien, Baysenk Emery kuri uyu munsi nta kipe afite, Niyigema Clement wo muri Rayon Sport, Nemeyimana Kato Samuel wo muri Bugesera FC ndetse na Mutsinzi Ange bakunze kwita Jimmy wo muri SD Province yo muri Portugal mu cyiciro cya kabiri. Mu bakinnyi bakina hagati mu kibuga harimo Bizimana Jihad wo muri KMCK yo muri Belgique mu cyiciro cya kabiri, Muhire Keve kuri uyu munsi nta kipe afite, Rafael Yok wo muri AFC Eskilstuna yo muri Sweden, Nsengiyumva Isaac wo muri Rayon Sport, Mukunzi Yannick wo muri Sandbanks yo muri Sweden, Niyonzima Olivier Sef wo muri AS Kigali, Twizeyimana Martin Fabrice wo muri Police FC, Niyonzima Harun wo muri AS Kigali, Manishimwe Jabel wo muri APR FC, Nishimwe Blaise wo muri Rayon Sport, Niyibizi Ramazan wo muri AS Kigali. Mu batahizamu harimo Kagere Medi wo muri Simba Sport Club, harimo Tuyisenge Jacques wo muri APR FC, Iradukunda Jean Bertrand wo muri Gasogi United, Twizeyimana Onezi wo muri Police FC, Hakizimana Muhajir wo muri Police FC, Nshuti Dominique Savio wo muri Police FC, Kalisa Jamal wo muri Vipers wo muri Uganda ndetse na Mugunga Yves wo muri APR FC. Aba bose ni abakinnyi bagera kuri 36 dukosora, ntabwo ari abakinnyi 39. Aba bose nibo umutoza Mashami agomba gukuramo abakinnyi bagera kuri 23 agomba kwifashisha muri iyo mikino yombi yo guhatanira itike y'igikombe cy'isi. Abakinnyi bashya navuga muri iyi kipe urebye abatayizamu niho hari umukinnyi mushyashya mu maso y'abantu, harimo uyu witwa Kalisa Jamal wo muri Vipers muri Uganda, benshi cyane ntabwo tumuzi, ndetse n'uwagiye avugwa mu minsi yashize Rafael Yok, uyu nguyu akina muri Sweden, ngira ngo mu mukino uheruka u Rwanda rwakinye yari yitabiriwe n'ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi, ariko ntiyaza kubona ibyangombwa
bimwemerera gukina ikipe y'igihugu Amavubi, ariko kuri ubu ngubu impuzamashyamba y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yamaze guha umugisha cyangwa se yamaze kwemerera Ferwafa ko uyu mukinnyi nta kibazo yakinira ikipe y'igihugu Amavubi nta kabuza. Rero n'umutoza Mashami yahise amuhamagara. Aba bakinnyi bose reka tubahange amaso turebe yuko bazabasha kwitwara neza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, aho bazaba bakina umukino wabo wa mbere ndetse n'ikipe y'igihugu ya Uganda itozwa n'umutoza Mitch Sedovic watoje ikipe y'igihugu Amavubi, ngira ngo benshi cyane murabyibuka. Reka byose tubihange amaso turebe uko umukino uzagenda muri rusange. Tuvuye kuri abo ngabo bahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi, reka tunyarukire mu gihugu cya Portugal, aho nta handi hakina umusore w'umunyarwanda Mutsinzi Ange mu ikipe ya FSD Constance. Kuri iki cyumweru bari barimo gukina umukino w'igikombe cy'igihugu aho muri Portugal. Ikipe ya Mutsinzi Ange baza kwitwara neza cyane, aho batsinze ibitego bigera kuri 3-1. Ngira ngo reka tubasigiyemo amashusho murebe uko umusore w'abanyarwanda yakomeje kugenda yitwara muri rusange, dore yuko nawe yahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ako ko niko ka video ko munsi twari tubafitiye muri rusange, reka tugasigemo mukareba umusore Mutsinzi Ange. Benshi cyane kuva yava mu ikipe ya APR FC hari abataragize amahirwe yo kugenda bamubona uko akomeje kugenda yitwara. Siwe gusa n'abandi bakina hanze y'u Rwanda tuzagenda tugerageza kubageraho muri rusange. Reka tubashimiye cyane, njyewe mwarimo kumva ni Mugisha Emmy Calvin. Imana ikomeze kubarinda muri rusange, ibaha n'umugisha mu byo mugenda mukora umunsi ku wundi. Asa ravisa.